بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Gini pa in kajumuan in pagsarang sukurin si Allah subhanahu wa ta'ala si labean atawakan kahit kaamban ni sababan kapangurong ni kite ni'mat boote mole at hadarat Allah subhanahu wa ta'ala supaya taiddote iyene ridane ambanien diretso kita hapganta binisarati el leumain ininen piki apiki waktuhin tasabut wete piasimana mi an palabay si kitabut tauhid binisawi muallifin babu man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannah bighairi hisabin wala adab. Binisawi ne iyene sinesine nabenna sin pagparambusbus si Allah subhanahu wa ta'ala si pagibadat ne duksikemon parkala iyene tartanto si Allah subhanahu wa ta'ala resultanin atawa kan pahalanin pa in muallifin pinaasik surga wa Allah subhanahu wa ta'ala ga niya pagbista dug ga niya pa inte pag-adab. Tasalas saywete dangginis atawa kan mian dampong amban me aya dug hadis binisawe muallifin sibabininen sumampay kite sibisara pangmukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam si hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqila li hadhihi ummatuk wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Si waktu mian binisara wa pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinabot wa muallifin iyene manusia makaasik surga ga niya pagbista ga niya pag-adab. Salastay te ere deluan hadis ininen sumampay kite si binasa kumiyaan pa in malaikatin si waktu mag-Isra wal Mi'raj in pangukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam pa in mga kasiyehin ininen pa inne ummatno pegge niya takita pangukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam si waktu ien lingew atawa kan kwe kahantang itten miyaan takitene mian tumpukan sa miyaan itten gaytan tu pasti si iye sampai makakanal in pangukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam si reheluan hadis lay tagna iya makakite lingaw sa miyaan atawa kan itten pa inni umat ko inine pa in mga kasiyehin pa inne hada Musa wa qawmu ininen pa inne Musa do kauman sampai palatong hapkaptangan ininen makakite balik pangukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyene ko takitene marhelumiyaan ubus pa mamisasiyehin pa inne faqila li niya misasi ako hadihi ummatuk ininen pa inne ummatno iyene takiteno iyan wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Yene umat no ininen pa inne niya sawede atawa niya amban me siye 70,000 makaasik surga ga niya pagbista ga niya pag-adab ininen sahid si hadisin ininen nian magtawa duk bable
Yan ay muallifin mi'an babu man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab. Na in ummat pamuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam amban mi'an kalabbiyahan kahapan ummat ininin niya sinabot mi'an pamuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam makasiksog ang kanay pagbista. Ga sinabot si umat dehulule. Ga ininin ang panme kahapan ummat ininin. Ummat panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sine mi aaien ine basta-basta ni hadya kyo lamod kyo ang banda sa putlay bitumpong ibo makasiksur ka gai niya sarap ni sinabot kay panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam si kahila po sa hadis to dote yene sahidin dusab sine mi aaien ine bitumpong ibo yen pain panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam humul ladina la yastarqun yene me siye pa innegay makutawal bang si kapitdian idang buang ban si patde dumain sina ruksine sumagawa inakaw panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang sine mi ayen ikaduwe wala yaktawun yene me siye gay magtambal duk ebbot bang niya upama me bakat de musgene kaulian kwe ala ni ganaren magtambal Os ga niya choice salasay te bangwein hangkan neges Rasulullahin yene magtambal kyo ebbot ye kwebe mian basi pinanas us pinarongget si anulay si yene bakatlay neges Rasulullah ikatello wala yatatayyarun yene me siye gay magputika-putika silabian manuk-manuk yene me siye pa inne gay magputika-putika silabian manuk-manuk wa ala rabbihim yatawakkalun. Ikaampat sifat de si Allah subhanahu wa ta'ala lusi magtawakkal. Gani niya sa dini. Ini ang sifat din may pong tinai matatlo si Allah subhanahu wa ta'ala. Pitumpong ibuian ini ang sifat din ampat parakala na bang tasaben na we dambuwa mu'min. Magkailan si Allah subhanahu wa ta'ala sarta mag-ibadat ubus pa niya sifat ini ampat ini si ginawabaran ne insyaallah subhanahu wa ta'ala lamo diamban pitumpung ibulay. Ini si pitumpung ibulay pain na ulamain lamod peke pain na umat dambul ininen si me sahabat aja si me tabi'in bisan pinain ginikte maka lamod tasabut wa Imam Baihaqi radhiyallahu ta'ala anhu tariwayat wa'ni istazada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rabba makutamba Rasulullah insya Allah subhanahu wa ta'ala makutamba pagi kulang bang pitumpung ibu ini tinaima oleh Allah subhanahu wa ta'ala indua panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyan pitumpung ibu lay tinambahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ma'a kulli alfin sab'una alf setiap-tiap dang ibu tinambahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pitumpung ibu tahinang labi 4 bilyon yene ummat ininen mian makasik surga ga niya pagbista ga niya pagada bang kasaben na loy de sifat 4 ininen panagnaan sifat tawastate mian humul ladina la yastarqun yene me siye pa in panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam gay makutawal bang niya peddi si siye bu magkalagihan subay tinawal mian gay semisara pito ko kyo pain ne tawalanun ko pito ko kyo pain ne tawalanun ko ti ako kapigdian ina ilanin pain me ulamain pag-aahin bang makutawal in pagbidaan pain ne arraqi duk mustarqi iyene pain ne manawallay duk pamakutawallay in mamukutawalin niya waktu pinda pangatian nin ngandel si saddi ang Allah subhanahu wa ta'ala gata isiwe ni Allah subhanahu wa ta'ala buadapun in panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam in panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabit ang baniye mian makadari kite nawal si pagkasite sabit ang baniye ko ina tasabot pa inne mian tariwayat o Imam Muslim ang ban hadis si Jabir radhiyallahu ta'ala anhu pa in panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam man istata'a minkum ay yanfa'a akahu falyanfa' sine-sine pa ini makages aman ka ang urungan mumpaat si pong tinaine ang urungan ni mumpaat pa ini mumian matao si hadisin salafus salih duk me kaulamaante mian hadis ini ne manunjuki si pagtawal
manunjuki pa ina si pagtawal. Tasabot do sa Kuya Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Tariwayat ni Abi Dawud, duk hadisu Muslim, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam araka ashabahu. Sabi na limpamuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinawalan we ni ine, tinawalan we ni mian, me sawenen, me sahabat nen. Tariwayat do sabnaan si ininen, mian, wa Aisha radhiyallahu ta'ala anha, mian, bennal in si Jibril alaihi salam tinawalan we ni pamuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang banien sa inge pangan jamaate intawalin Rasulullahin mian taaka nawal dupe sahabat nin nawal duknaan sininen meges pamuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini nawal ini makutawal pagbigdaan naan si ininen gay makaine aahin nian makutawal sumagawa dumay ni Muharram sumagawa nen kulang in pagtawakkalin si Allah subhanahu wa ta'ala kulang in pagtawakkalin si Allah subhanahu wa ta'ala pegge bang patek ka pa in ulamain pindain pangatian nen ngandel si nian magtawali ang banien gay makaine gay makutawal sumagawa S7 magpakauliin mian magpaniya sakihin Allah subhanahu wa ta'ala pain. Paipahute Muhammad sallallahu alaihi wasallam tariwayat wa Auf bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu pain la ba'sa birruqa ma lam takun syirqa. Paipahute Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganiya problemane iyene tawalin bang jaga niya syirikne. Ambanian mustamba ineddo wa me ulamain si hadis ininen in pagtawalin niya syarat ni. Dumain kiyo basta-basta sini ni hadjalo magpatawal kiyo magkakapigdian. Bang kiyo magkalagihan. Tagna-tagna syarat binetta na mga ulamain iyan tawal jinari an takuna ar-ruqyatu bi kalamillah wa kalamin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Subay pa inne in kani ang tawalin amban Quran bisar Allah subhanahu wa ta'ala akidah ahlus sunnah wal jamaah sinaput wa de pa inne ang takuna ruqyatu bi kalamillah paggein Quranin bisa Allah subhanahu wa ta'ala duwa ni makhluk bisa Allah subhanahu wa ta'ala mian khilaf pa inte si mesadili firqa si mesadili pa inte firqa pwede mu'tazila nanaan si ininen intawalin jinari bang kiyo nawalan sa mo atau bang kiyo magpatawal sila itilewno bang ine panawalnin bang amban Quran kaya tawag ang amban hadis pagge problema hinaan sininen kau niya syirikne kau iye mian nawal sa dili pamakuhanin amban Allah subhanahu wa ta'ala buin kanian magpasakihin nuk magpakulein Allah subhanahu wa ta'ala gani sa dili sababan hadjaien sababan hininang Allah subhanahu wa ta'ala sabit bennal yan sababan ien pegge kemon sababan ga tasabut pa inte dalam Quran duk dalam hadis dumay ni sababan bennal gay manjari hininang ien sababan ien nananaan si ininen in pagtawalin bangin kanian tawalin ang ban Quran duk hadis jinari mek sara jinari pa inte mek sara ikaduwe amban mek sarat ne antakuna ruqyatu bilugatil Arab atau apa ini bilisanil Arab sibay pa inne bahasa Arab in tawalin sibay bahasa Arab in tawalin ikatelu tawalin sigay na bahasa Arab antakuna ruqyatu mafhumul ma'na sibay in pa inne tawalin tahati lu'ne kiyakan tahati ma'nanin maksud nin tahati ma'nanin ga niya la itawal ine pa inte binisara dilem yene panawal mo aakapeddian lay gay tahati we me mapagkalima tao si bahasa ien naway ma'nanin bang kiyaw nawal dukiyakan bang niya tausug gay tahati ni gini mancari gai yene ma'nanin bang tahati we aamang musal ga ien tahati we mi an aamang musal yene bahasa ien duk naan sinin muhim manamalan importante bisan petahati bang niya sirikne kue pa inne ku itu tawalan ku si alen si ano atau apa inne alen saitan si anu ien gay dumanjari
Pagi pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam gay makaine tawalin bang hadja pa inne gana syirik. Sa hadji ang banme syarat sinabot eme ulamain pasuno iyene pa inne adamul i'timadi alaiha. Iyene pa inne suway gay ngandel si tawallay. Ine mujarrad sabab hadja tawallay. Buadapun in magpakolein Allah subhanahu wa ta'ala. Naan sininen hek kami manusia liga. Si pasalan iyene painte pasalan ininen. Pasalan ininen. Pinda pangatian din si aamanawalin. Ang panien ngakulang in painte in pagtawakal din si Allah subhanahu wa ta'ala. Gak kasabit dalo di bisara ininen. Nabuada pun in kita ininen mag-angan-angan kita supaya kita pinaasik wa Allah subhanahu wa ta'ala surga gani pagbista. Gani pag-ada. Paggein siksa dalam kubur duk si Allah kiamat makalanduk manamalan bisan pekani annun inawinan ke umban siksa mukminin gibaya siniksa wa Allah subhanahu wa ta'ala hangkan tasabut pe painte dambua syekh tu si Saudi mian kilale en kemon painte dambua ye mufassir si zaman ininen painne bangkeu makudua si Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah pa inne paase kun ku surga gak niya pagbista gak niya pagadab. Pagke bangkeu pa inne makudwa si Allah subhanahu wa ta'ala paase kun ku surga niya pa in pinaasik surga wa Allah subhanahu wa ta'ala sa ine bakas dahu ilegawan wa Allah subhanahu wa ta'ala mandeleng narka. Ayazan billah subay kita magpatalimon amban mian parkalai. Ipa ini amban mian sifat sin manusia mian kompleto in pagtawakkal nin si Allah subhanahu wa ta'ala, kompleto in pagtawhid nin si Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan painte sipa iyan tawalin manjari inusal tawalin gay magtaarod painte duk hadis inin iyan manusia gay makutawal basta lai simiyaan surut nin. Ikadua sinaput wa Rasulullahin iyan may sifat manusia makaasik surga ga niya pagbista ga niya pag-aga. Yene pa inne gay se pa inne magtambal duk ebut maksudnen yene pasi pinanas bupi leket yene mian bakat le atau bang mian bang dalil bakatin pigi kabohmuhan naan sinin bakat we me niya be saki me mian mupud na ilien kabohmuhan tinambal duk yene inalinan pa inne kay tinambal we naan si ininen gak niya lai painte mian bang payaman no ilanin gak niya lai painte we sulang si Sara pagkain pangote Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabit si dambuwa riwayat nambal yaduk basi ileket we pinanas we nambal we si dambuwa sahabat sumagawa pa in ulamain maksud naan sininan pegge me zaman pain na dehelu jahiliya ngandel se bangga niya tambal sat dili ni ininin ne makauliin na hinuko me ulama naan sinin dungay ne muharram sumagawa makruh makruh kinabunsihan we sara ngandel se pain na bangkyaw magtambal duk ininin tahala ne alak ne sab ngakulang ne sab in pag-ihtimad nun pangandel nun si Allah subhanahu wa ta'ala. Namban ambat ilien mian suwe hal ante kemon painte pamigesa ni sarat duk kemon kinabuhon siya ni sarat. Bang si istilah sin meksiye mutakaddimin mian si istilah de bang tasabut in kalima iyan ay makruh ininin lawa pa haram. Haram hukuman nin. Haram. Iyan ay meksiye mutakaddimin. Bang tasabut in pinain makruh kinabuhan haram mas hukuman nin. Ang halian suwe kita palili. Naga agen-agen do yan parkala ini nang waki si kiti hati nang giru umatag ga dunia suwe binisara ni hadja kau pa atag pingi wajib si kiti magpa eseri ikatelu amban me sifat de wala yatapayyarun gay se pa inne magputika-putika dukine sinabihan manuk-manuk
Pegge, bang ininan asal maghapin tet manamal si kite. Maghapin manamal si kite. Mian si jaman dehel bang si baya palengan tungan-tungan ni upama mag-anda, dua yang badluma de, baya ngusaha, duk sa dili pelengan de, yene ganta niya maksud de. Ngeddo o kahanti kyo asam atawa ini ni manuk-manuk pinalayang. Bang kanian inlayangan nen hap kanawan palengan si pa inde hap. Bang dalil pa inde mian magbisnisin nguntung. Bang hap bibang ini pa inde mian gai la isa siluma. Pain pahute Muhammad sallallahu alaihi wasallam at-tiyaratu syirkun. In pa inne hinang saiin syirik si Allah subhanahu wa ta'ala. Asal-asal hukuman nin syirkun asgar. Yan syirik diki-diki. Da kyo luwas ang bat agama sumagawa nin tinapsiran yung may ulama niya waktu luwas kyo bat agama. Sa inyo upamanin luwas kyo bat agama. Bang kyo ngandel si manuk-manuklay pa inno iye bang usa manuk-manukin lai ga niya ni jiki ko magmian gay ni ko upama mian magbisnisin gay ko makauntong iye sabawan hangkan ko ka makauntong naan si ininen mian sirik kyo pa inno ulama pegyaway tiya kaidahi hininangan wede kaidanaan si ininen si parkala iyan pag-ihtimad si saddiya man Allah subhanahu wa ta'ala duk si Allah subhanahu wa ta'ala pa inde minasyirki amban pa inde pagsirik si Allah subhanahu wa ta'ala an taj'ala sababan wa huwa laysa kadhalik. Amban pagsirik si Allah subhanahu wa ta'ala yene hinangno parkalaien sabab sumagawa nen ga tasabut dalam Quran duk dalam hadis in ilien thabit sabab hininang Allah subhanahu wa ta'ala ini panilewin manuk-manuklay hininang Allah subhanahu wa ta'ala sabab pukun kyo ga makauntong pukun kyo ga makaanda pukun kyo ga kinabayaan pukun kyo hebba si paling ngaranno ga ini nang Allah subhanahu wa ta'ala ambariin subay kita papatay kung tinai matatuto si agama Allah subhanahu wa ta'ala nanaan sinin paasik dusab si bang sa tafsir te pinaluha paasik dusab yan manusia bang hapsaba bang hap Saudi pihap dambua painte aatao si panganal de pege bang si panganal kumenal nen ilien ni tamarana agi tao Pilipinain hap aatao napayamanun ko pa inne bang mian hap do ke pa inne usahakon bang eldaw ine ko pa inne parwai ataw akan pa inne bang mian ger ke kutasig bang miap sabahin nabang upama pain iyene mian magpayamlay pa inne si Beikyo ellew salasa si Beikyo pa inne lisog wal ruktenga nabang dua iya lisag pito gata ised ni upama buya tasigge sine sinusunanin lai yene waktu sinusunan mo na lisag waluruk tenga bang hadja ko pay na lisag waluruk tenga ga ko pay na tasigge bang sa upama sa miyaan kahaba tek kalisag waluruk tengain niya magmula kani magmula sumagawa nen iyan may etikat iyan pangannal iyan batil gay tinayma o agama Islam benia waktu makapaluwas kita pe amban yan amban pangakamate gay tinayma o Allah subhanahu wa ta'ala bang asal papinda ne iyang itikad nun gat ni taysib mo Allah subhanahu wa ta'ala yan mag-control si kemo amban yan sila hinalian yan may parkalai piyong ko sinusunan bulanin sinusunan mataelewin sinusunan orasin bang upama niya maghapin si iya ilin si Beikyo patala amban may parkalai si daman painte niya lai si kami ambat sa butte pagya iya sa mga istorihin asal kahagad kyo paine baho ko ni baho ko ni paine magituman si niya magpapayang-payang hapsabela si pag hapsabela palabay si dambua aala si antag kami matuulay paine payamanon ko paine bang hapdo ke iniyelay ngusa dumaini paine dumaini saben naw ko dumaini
Pagge pinain panumunggingan magpapayampayan inilan sa unsa. Kapwa ni pili. Nesting hadja mga sabben na ke. Na pain mamayaman yehin makakita ko pain nila. Iri makakita ko pain nila. Nasuti. At masinaran signen niya ni pagbiro eh. Niya ni pagbiro eh. Na pagpain ni silalan you have pain ni pabagsak jipin. Nagapit kao ininen lalang matulay duwan pesamento pabagsak pain ni jipin padapling. Busikiriel pa ini niyan paruwa tawa pa ini luwe kun si basi nagako pa ini ano gago pa ini usa-usa napag pa ini makaling ng medrem po minute para raibelin pinahangan ko pagkitakita ni ko pa ini si Sami Saimero sa miyaan napagpayam pa ini tinilaw ko bangoy nga lahat luwe kun tinilaw ko pa ini bangoy nga lahat luwe kun napagpayam ko pa ini garo pa ini pasara-asal pa ini miyan nga lahoy kung pamanong di pa ini para pa ini kinupurbiya ko sa pa ini pili ko ang kanayin pangungte Muhammad sallallahu alaihi wasallam meges bisan kyo nesting sa dili amban papyuno nga da'wahan iye gay pa intinay mawe Allah subhanahu wa ta'ala ibadat nur ampat ko eleo kawanong de sarain hap manamalang sarain bisan kyo nesting sa dili amban niyat nun ngawinan iye amban parkalaien nesting kyo pinamikis abang miang kahagad nun pain panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinesine nga hagad faqad kafara ala ma unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinesine nga hagad tartantunin in iya makapagkupur si Quran bakas pinabuo Allah subhanahu wa ta'ala si panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam hap manama sara islamin na ilien maghapen si waktu ien dumain duwe kahagad sumagawa nesting hadjay da pasala pegge dinuhunan newe saitanin supaya hadja bintong in pangatianten mian ala amban pagtaate pagkahagate pagtauhidte pagparambusbuste si Allah subhanahu wa ta'ala ambanian me pong tinai matatto si agama Allah subhanahu wa ta'ala bangtay do te sifat ien gay kita magputika-putika si ini nalabihan lune ke pain ne Quran peke simbuhin kinahagan wede lagi me Quran pain ne na Quran duwe mong inusalay Quran duwe pain ne mong bangi sa Quran inusalin bangneges sa agama Islamin peke niya may simbuhin kahaga basa peke Quran duduk sa dili pabilay atawa pain ne magsambahayang duwe na bang nisang magsambahayang magsad dili kakahinang ilien sibay kita patal ang banme para kalayan ikaampat ang banme sifat de wa ala rabbihim yatawakkalun na ininen ni tamanan hadje bang tasaben nang no intelluien sine sa pateparan nun sine sa mihan pamakuhan nun sine sa bang niya problemano pasandelan nun Allah subhanahu wa ta'ala wa ala rabbihim yatawakkalun si Allah subhanahu wa ta'ala magtawakkal dan banian may kung tinaing matato si agama Allah subhanahu wa ta'ala bangtay do te sifat ampat ininen khabar aka amban pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam makatuhod kite amban ne titumpu ngibo kung natasabot silang buwa riwayat amban 4 bilyon labi makasek surga ini ummat ininen sahab ummat ganiya pagbista ganiya pag-adab ganiya pag ine sibay halian te pagkalayan insyaallah subhanahu wa ta'ala bang pain kita damot ug pamilyate yene si kueta sabot siya di sininen makasik surga pain te gani pagbista gani pag-adab Allahumma amin gay patahak ko ni sa salele pag hadis lay niya pe mian sugpat ni sumagawa inaddo ko importantihin na ito pala kita may 5 minit niya anak dambuwa ba pasuno pangadjian sinabot yung muallifin si kitab ni Kitabut Tauhid Babul Khawfi Minas Shirk iyan pa inne pangadjian pasal katalew si pagsakuto si Allah subhanahu wa ta'ala pangadjian pasalan katalew si pagsakuto si Allah subhanahu wa ta'ala kumano muallifin Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab si waktu sinabot ne kahalgaan sin pagtauhid si waktu sinabot ne iyene mian kalabdiyahan pahala sine-sine na bennal pagtauhid si Allah subhanahu wa ta'ala sine-sine gay magsinik si Allah subhanahu wa ta'ala
sinabot we ne mian iyene kadilikawan sin syirik. Bisan pe katauhan no iyene kahalgaan sin pagtauhidin. Bisan pe katauhan no sine-sine na benna sin pagtauhid. Pinasik surga wa Allah subhanahu wa ta'ala ganiya pagpista ganiya pagada. Apabila gay katauhan no bang ine makabatal ien, bang gay keo tinalew si parkala ine makabatal ien kana gunane. Pamano? Kaaman siya magsambahayang. Painiin sambahayangin, makapaasek ako dalam surga, dumain ke. Sumagawa sambat ang galisin. At the same time, mga haram. Gak katauhan ni makawata sambahayang in harami. Niya waktu gay tinayma wa Allah subhanahu wa ta'ala sambahayang nun. Paano? Memang siya angkan bang katauhan no kalabdiahan nen subay katauhan no iyan kadilikawan nen supaya kyo gay tumapit supaya in kahalgaan iyan gay magka no sayang magibadat kita mole kita padarat Allah subhanahu wa ta'ala temporary kailuman dunyain temporary tuod nehep aahin malasa si dunya bukatauhan de in siye mate siye pamamon. Kemon parkala bang patek ka, magduwe-ruwe kyo yan. Sumagawa bisan kyo magduwe-ruwe, masi kyo gay, mian gay ala, helat-helat nung hinang ni. Sumagawa bang kamate, ganya pagduwe-ruwe, sumagawa ala helat-helatin. Yan ay ngatag kite, pagtangamate si kamate, ite bang kite ngulit tudyo hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Gani amban me kakulangan akal sin manusia gak tinali wede. Parkala patek ka sumagawa gak si magtangama. Parkala di patek ka kahit kahanin magtangama. Naambani me pung tinai matatoy si agama. Mabang patek ka suwero sa usal di akal te. Amban me kakulangan sin akal. Naan si ininen sinabuto e muallipin asal magtep teed manamalan. Bakas ni sinabuto e kahapan sin tauhidin. In tauhidin ini nen tagna binuuwe me karasulan amban umat ne si mian si tiap-tiap umat de in tauhidin gak magsulang me kanabi-nabihanin si parkala tauhid dan busbus sinumba Allah subhanahu wa ta'ala ku itu sinabot e muallipin supaya kita umanib ini makabatal ini itikad te makabaw kita dalam surga iya pegi bang batal gak niya pain muallipin babul khawfi minas syirk. Yan pa inni pangadjian pasalan katale o amban pagsakuto si Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa qawlillahi ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Pada Allah subhanahu wa ta'ala sabennal in Allah subhanahu wa ta'ala gay pa inni ngampun sine-sine magsyirik si iye. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Duk ngampun yene duse sa dili amban syirik. Ngampun yene duse sa dili amban syirik. Naan si ininen bang payaman no ayatin te kyo sibe tinaleo. Pegge gani ampunan si kao. Gani ampunan si kao. Nanaan si ininen pinakitalew kita wa Allah subhanahu wa ta'ala. Inakahan kita wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sine-sine pa in mole hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Mian gak makapagtawak bu in iya dalam syirik. Gak niya ampunan si iya. Naan si ininen mag-ikhtilaf mi ahlus sunnah wal jamaah. Pasalan syirik. Ine pa inne. Mian syirik hadja. Atau walamud pa inne syirik dikiin. Kemon hadis ko ni painta tinarjihan wa Syekhul Islam Ahmad Ibn Taymiyah gak niya ngakain syirik diki ni nampun Allah subhanahu wa ta'ala. Naan si ininen syirik hadjaduk syirik diki di inampun Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa nen pagbiddaan nen bangkyaw makahinang syirik hadje gak kyaw makapagtawbat si Allah subhanahu wa ta'ala dahil mo magkamatay mo tatap kyaw dalam narka. Sabang syirik diki ilegaman kyo dalam narka gak niya pagduweroy bu kyo pinaluwas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ili ang pagbintaan niya. Naambanian may kung tirai matatuay si agama wajib sidang buwa manusia tinaliw ang pagpagkala sirik. Pada Allah subhanahu wa ta'ala wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Pamanong di Allah subhanahu wa ta'ala
Tasabut sidang buah ayat, Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. In Allah subhanahu wa ta'ala ngampun kemun pardusihan. Ini sa inggi pangan jama'nun. Pegi ko istilah magtaarog, magsulang ayat lay. Ayat dambuain gay ngampun Allah subhanahu wa ta'ala sina-sina magsirik. Ayat dambuain pada Allah subhanahu wa ta'ala iya mga ngampun Allah subhanahu wa ta'ala si kemun duse. Pa Syekhul Islam Ahmad ibn Taimiyah yani ayat dehellulay pa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Yani ayat dehellulay sine-sine pa mati ga makapagtawad si Allah subhanahu wa ta'ala inampun ng Allah. Si ikadua ini dan pa inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. In Allah subhanahu wa ta'ala ngampun sine-sine magtaubat dahil ang ban kamatay ni. Inin arad sambag si Mesya Khawarij, sine-sine makazina, sine-sine makatangkew, sine-sine pinain makatuhot si mian kafir basa musyrik ko. Kafir, arad si siya. In Allah subhanahu wa ta'ala naman sa iya. Sinulat wene, binatad wene si ginhawabaran ni in rahmahi. Iyan ni asiin si ipun ni. Ang baniin si may hinang tilabiyani. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ngampun Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nin tandain. In Allah subhanahu wa ta'ala inampun wene. Ga magpain Allah subhanahu wa ta'ala. Kafir. Yan ni Mesye. Makahinang makazina. Makahinang dusi hadje. Duk sa dili pabilay. Ga magpain Allah. Sa dili ang bandu si sirik. Sa dili ang bandu si kufur. Yan ni kufur akbar. Magkufur ko si Allah subhanahu wa ta'ala. Makapalos ka manakabak. Naspuas ang bandusay nga magpain Allahin sirik ni Rad si Mesya Khawarij. Khawarijin pinapatay akahante kayo bang aahin miyan makazina we kafir ko. Duk sa dili pabilay bang aahin makahinang dusi hadje kafir ko pa inde. Nanaan sinin pa inne ahlus sunnah wal jamaah si kabtangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Bang aahin mate miyan mole tudju hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. In iye taga duse, sa dili amban sirik, sa dili amban kufur, yun kufur makapaluas iye amban miyan agama tahta masyiatillah. Dialim pagbaya Allah subhanahu wa ta'ala. In sya'a ghafara bang kabayaan Allah subhanahu wa ta'ala wa tasabut sa damwa si hadisul qudsi bang kabayaan Allah subhanahu wa ta'ala pagge gaya magsirik ampun nega niya makapigis siya wa insya azaba bang kabayaan sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kaadil ne pagge iniye mian taga duse leggaban ne delem narka ganya makapigis siya iyan akira ahlus sunnah wal jamaah. Ambalian may kung dinay matatto si agam Allah subhanahu wa ta'ala subay kita paanim amban inalinan do sa syirik dumain hadja syirik sumagawa nin kemun maasiat ili ang sifat mu'min sa binalin ili ang sifat mu'min sa binalin subay kita gay ala amban paghelat-helat inampun kita Allah subhanahu wa ta'ala pilni kaba elew makukyaw ampun si Allah subhanahu wa ta'ala magukyaw ampun intahukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasabutu khatibin an sini ngahut balay si kami in pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan buat sangim ng bahayang kepak iyan ay paintitikid ninyan sa paningkihan. Paya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wega kepain ne ya Rasulullah inampun dusenun deheluram buli wene sayan kesegno magibadat iyan ina sambungnen ya Aisyah afala akunu abdan syakura. Gaki kupain ne paniam ban meipun Allah subhanahu wa ta'ala magsarang syukur. Tiap kupain ne pinakellu mo ini magibadat siya nakite. Hinidayatan kita Allah subhanahu wa ta'ala duk agama Islam. Sa hadje ne mian hidayat to taiddo te kahaba naman Allah subhanahu wa ta'ala hal ga amban pangalata, hal ga amban pamilya, hal ga amban ini tu da ulak kunen. Iene umasik kyo dalam agama Islam. Ini yang sadje-hadje da magpain ahin sigpit kuhai amat ni kayo sigpit bisan pa sa inyo ni sigpit tuto da tabulak dunya bang hadja kayo sanyang si akhirat pigilai yan kay luman matatapi kasabot ay ng buwa guru kami bang hadja pa inne pinatetek wa Allah subhanahu wa ta'ala in pagtauhidin sila pa inne Saudi ambat ni eddo ni kemun pangaltain bang hadja pa inne tu tauhidin bang payamannu si katalingkal alam amban me daula Arabia atau mian lahat Islamiyah tu
Dia tak bulat dunya ini kemon quiet duk sa dili billahi misir gania nga hukum yene sara Allah subhanahu wa ta'ala malain kan tu dia tak bulat dilem lahat Saudi dan buah daulah wahida pa inme sie anuhin pa inme sie yene amat udelem Saudi dan buah pa daulah wahida dan buah pa inne mian daulah atau kandahat nga hukum sara Allah subhanahu wa ta'ala lahat Saudi ini yang kajian pa inte yene mian agama Islamin kalimatut tauhidin basta luo si kau gak niya pahal amban kau bang si Allah subhanahu wa ta'ala ambanian subay kita magsukob si Allah subhanahu wa ta'ala paggiaway in pagsirikin me kung tinai matatto si agama Allah yene inalaan we no kaadilan nun amban Allah subhanahu wa ta'ala inalaan we pegge pinapili we no kaadilan nun sabdi amban Allah subhanahu wa ta'ala luune ke si jin luune ke si ini pada Allah subhanahu wa ta'ala thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun yani mesiya pa inni magkubur si Allah subhanahu wa ta'ala ya'dilun inala wede yene kaadil den amban Allah subhanahu wa ta'ala pinatungan wede kaadil den yene si sadgili amban Allah subhanahu wa ta'ala sinumbare pinapiwe de si santo wega ibang payman tu me nasarahin paggeili mi an painte kamauhan kay kanang bangkite daran ta kite no na pinapili wede yene kaadil den si santo painte sinumbare la ma ko sila kaampunan bang niya mian ganda pakure pakitawangan lain pemakuhan dan ala in pagtawakal din amban Allah subhanahu wa ta'ala ambanin na pong tinay matatto si agama subay kiti halli amban parkala mian painte syirik ikadues mian sinabot yung muallipin amban dalil qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qala al-khalil alayhi salam wajdubni wa baniya an na'bud al-asnam Ibrahim alaihi salam. Sina Ibrahim ini? Ibrahim alaihi salam imamul hunafa. Imamnya amban me pure pag-ibadat ng gami saget-saget din si Allah subhanahu wa ta'ala. Imamun fit tauhid. Imam niya si pagparambusbus si Allah subhanahu wa ta'ala. Abul anbiya. Mian matattoe sinkemun kanabinabihan Ibrahim alaihi salam. Ini bisaranin painna si Allah subhanahu wa ta'ala wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam ya Allah patalahun kudu kaanakan ku painne amban pagsumbasin barhala pamano Ibrahim alaihi salam nabi ubus kite barduse gay kita bisan maku si Allah subhanahu wa ta'ala miki patalibon kita bagsakuto si Allah subhanahu wa ta'ala tamanan hajjan ay pinaku may jamaah muslimin sila ikaw magkipatalibo naman pagsakuto si Allah subhanahu wa ta'ala may kay kasindoyahanin ya Allah urunganun ku alta urunganun ku rijiki alal ha sumagawaanin sadabes atau akan pinakadabes pakuno si Allah subhanahu wa ta'ala yan ang ikipatalibon kiyaw amban pagsakuto si Allah subhanahu wa ta'ala pegge bang kiyaw mati dilim pagsakuto bisan pe alta adun alta halal gay rumakamumpaat si kao be pung tinay matatto si agama Allah subhanahu bisan pe umulnun niyan taha ni manamalan kesek kiyaw magibadat apabila niya waktu magsakuto si Allah subhanahu wa ta'ala magkaat kiyaw in Ibrahim alaihi salam tasappo to edang buwa pa inte niyan alim qala Ibrahim at-Taymi wa man ya'manul balaa ba'da Ibrahim alaihi salam sino pa inne mian makaligtas atau akan gay kutaong yakan ni mian ganin sino pa inne pahadje balanin ang ban Ibrahim alaihi salam ilian kabintelan ni sino pa inne pahadje mian yene testing si iyahin ang ban Ibrahim alaihi salam ganin niya pahadje ang baniye puas ang ban pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganin niya we ilabo dalam ebut Ibrahim alaihi salam kita makas kita ilabo dalam ebut pasalan pagpasaplag sin tauhid gana sinasaan we amane pasalan pagparambusbus si Allah subhanahu wa ta'ala hakan pa inne wa man ya'manul balaa ba'da Ibrahim alaihi salam
Gani niya pahaje. Iyan testingnen pangurung Allah Subhanahu wa taala puas aman Ibrahim alaihi salam. Ang baniyan. Wei kita gay maku miki patalipon kita mempagsirik si Allah Subhanahu wa taala. Ada pun Ibrahim alaihi salam si sayan ne pangurung testing Allah Subhanahu wa taala. Bisaranen wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam. Wei, tasabut sida mo ayat pen Allah Subhanahu wa taala. Wei hangkan maku Ibrahim alaihi salam miki patala amban pagsumba sa barhala pen Allah Subhanahu wa taala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Pegene santuien pen Ibrahim alaihi salam. Hek kawe de mian ilepas amban de manusia. Pihak ja amban de manusia lepas numbas ben barhala tiada ja bisan pinain umabot 3 billion 4 billion 5 billion tu dalam dunia ini sebab sin pagsumma sa setiaman Allah Subhanahu wa taala nagkaat manusia Ibrahim alaihi salam kakauhan we ini para kalayan ngalepas amban ini lalan pentel amban ini pagtauhid si Allah Subhanahu wa taala gene ko makapataha pa inte mian mura sa pagbalikan bang ala isala ako ilian pa inte amban ako us mabennaling ilian tawfik aman Allah Subhanahu wa taala aqulu qawli hadha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.